ئێڤار باش بینە ڕووگۆدارێن بەڕێسیین بادینان ساتین ئێڤارا بادینان خۆشحاڵین جارەکە دێمۆین گەشتنەفێک و دوژ بووی پێشکێشکردنا بەرنامێ هەوە ئێڤارا بادینان بینە ڕووگۆدارێن بەڕێز میێڤانێ خەلەکە ئەڤرویە ئێڤارا بادینان دکتۆرێ زۆر هێژا دکتۆر کامیران بەرواری ماموستایێ زانکویێ و چاڤدێرێ سیاسی میێڤانێ ئێڤارا بادینانە وەکو هینێن هێژا و خۆشتوی زانن کود بیتن ئەڤە ساڵێک و چەند هەیف بیتن پشتی دەربازبوونە تورکیا وێ کودەتایە و ئەم بژین یا سەرنەگرتی ئەوە هاتێکردن لە وڵاتی تورکیا بابەت ئێمە ئەڤروکە دێ پندێ ڤەگرێدای بیتن ئەم دەزانیش دکتۆری ئەرێ ئەو کودەتا بوو یان سیناریۆ بوو هەکەر سیناریۆ بیتن کیش دەستێ زاڵ بوو پشت vê سیناریۆێ ku gehîte vî derencamî merema vê sînaryوyê çi bû erê hindek tiştin piş hebûn ku sînaryoyek çêbîtin paşan hindek karedî çêbin ev girtin û kuştin û ravandin û heta dîmayê mal xirabkirine em bêjîn bikevîte piş vê kudetayê da heger kudeta çêba durust bibaye sergird baye kî da mifadar bîtin heger çê nebaşî kî da mifadar bîtin başa herêma Kurdistanê bît peywendiyên zor bi hêz medgel welatê Tirkiya û kesatiya Erdoganî jî de hebin erê da çi çêbîtin heker vê kudetayê sergird ba yan jî ev ser negirt me çi zêde hîwergirt eş vê kudetaya em bêjîn sernegirtî hejmareka pisyarên dîyên wekîvana dêdgel diktorê berêsiyene giftugû kirin hînên berê jî kerema xwe bînerên êvara badinan bin ماموستایێ بەڕێز تو گەلە بخێراتێ سەرسەرا سەرچاوە ئەگەر بۆ ئێڤارا بادینان زۆر سوپاس دکتۆر ئەمەش وێرێ دەست پێ بکەین ینی ساڵێک چوو پشتی ئەم بێژین کودەتا سەر نەکەفت و سەر نەگرت ئەریمە وێ بزانین ئەوە ئەم شەی ناف لێنین کودەتا یانژی ئەوە وەکی مەگوتیل دەست پێکێ سیناریۆیەک بۆ هاتیە چێکردن هەندێک مەرەمێندیل پشت هەبوون بەڵێ زۆر سپاس بۆ بینەرێتوە بگشتی ینی کودەتایت سیاسی و کودەتایت لەشکری مەرجنینە هەمی گاوا سەرکەون و هەر بزاوێکە لەشکری هاتە کرنجی وڵاتێکی بۆ گۆڕینە سیستەمی نەشەرتە ناوێ کودەتاوی دانژی کودەتاویش بەرکو گەلێک جارە هەندێک سیناریۆ تێنە چێکردنێ بناوێ کودەتا ناو چونکوت ناوەوێ شۆڕەشێدا دەبە ینی ترسێک هەبیتن مرۆڤ هەندێک هەواڵ و برادەر و دوستێت خوا بترسید پاشە ڕۆژێدا کاریگەری سەر ساحە سیاسی مەیدانە سیاسی هەبیت ژبەر هەندێ جار ناونن بۆ نمونە وەختێ بۆچیت بێنێ شۆڕشە هەفدەوسیهی تەموزێ یا بەعسیا سەورە سەبعەتا سەلاسین تەموز شێست و هەشتێ چونکە ئەوان ڕاستە هەفدەی تەموزێ انقلاب کرد کودەتا کرد و حکم حکمی عێراقی بەعسیا وەرگرت بە سیهی تەموزێ چ کرد تصفیه حوالت خو کرد تصفیه حوالت خو کرد اوید ناب حزب بعض دا اوید ناب حکمت دا چونکو بوچی ناب حزب بعض دا دو تیار هبون تیارک یه وطنی بو یه قومی بو یه تقدمی بو یه انسانی بو تیارک جی یه عروبت و بعثیتی و شوونیسم عربی و گریدای بو اوان دفیا اکود تصفیه کرد و ایک شرط کما بود سر حکمی برهنده جی بهنگاوا سیه تموز دا او حوالت خو تصفیه کرد مثلا ترکیا راستە ینی وەکو کودەتا و ناوی کودەتای هاتەکردن دەبیت ینی تورکیا کودەتا هەر هەنە بەردەوامنجی چێ بووینەژی بەس دەبیت وی وەختیدا نەهات بەکردنی ئەن وەختەکەیت بەس دەولەتە تورکیا بخوا دناوا لەشکریدا دناوا سازیت ئەمنیدا ئەولەکاریدا دەگەل وان کەسە بڕێوە چوان بخوا ئامادەکاریە کودەتایت کرد چما ji بۆ هەندێک کودەتا چێ نەبیت ئەگەر کودەتایەکە ڕاست و درست یا بنەمایت کودەتای تێدا هەبان چێ بوە بێگوماندا سەرکەویت چونکو بۆ کودەتا یەکەم جار دەست داینتە سەر رادیو و تەلەڤیزیۆنە و جهێت دەستگهێت چاپەمەنیە یەک دو دەست دانیتە سەر وەزیری و سەر و کوماری سەرک وەزیری وان یانگیریت یان کوژیان دەستە سەر کرد سێ فەرمانداریە لەشکری بارapıtır digelwana anjî fermandariya leşkerî egegird anjî şexsiyet êkê dangirî dan kujiyan ixtitaf kerd û şerayînê jiyanê temîdê destê xwedan evê çi pêngavê kudetayê nebûn yanî لشکر بیتا بازاری و نزانیت مسئله چیه لشکر بیتا بازاری و جنکو بچیکو ظلامت امن بین سلاحوان جه بکن و سر جاده ازدریش کن و سر جه کن تشتاکی حسان نبویش برنده جی اردوغانی وان بخواه دست گل چه کرنوی کودتای هبوش برنده جی نگهشت انجامان زور باش اردوغانش چه ترسیه کو تشتکی هوسا بکت کودتایکی بکتن یانجی اشکت ترسیا کو او دست حالاته های او حکم دستی ویدا جیور بگریتن
ئەو ڕابیتن تشتێکی وسا چێ بکات و پشتی هنگیوەکی جەنابێتە گوتی حکمی عێراقێ وەختێک بێت یانم بژین وەختێ ویژی زی هات حقیقت هەمازی ڕابوو ئەم بێژینە تاسفیەکردنا هەندێک حساباتێ نوێن کەسوکی یانم بژین یەن حتا یەن نوێن وەکو تیاری حزبی گەلگەلێکین دی صافی بکەتن تورکیا بخوا تورکیا چەند مؤسسە هەنە هەمی دەستگەها میتێ هەیە دەستگێت ئەولەکاری هەنە دەستگەهێت لەشکری هەنە دەستگەهێت حزبی هەنە دەستگەهێت حکومەتە پشت پەردە هەیە ئەڤژی هەمی هەرێکی شوانە ئایدۆلۆژیێت خوانێت جودا هەنە بەس بگشتی هەموو لەسەر مەسەلا بەرژەوەندیە تورکیا یا بلند و ئەمن القومیە تورکیا و لەسەر مەسەلا شوڤێنیزما تورکی و تۆڕانیەتێن سەرڤێری کۆم دەبن vêgavê ew hêdî hêdî ew naventiya tilweşî tu berê filweşanê diçît yekem car Erdoganî komplo an muamire yan jî inqilab li ser leşkerê Tirkiya kir û leşkerê Tirkiya zayîf kir û lavaz kir û parça parça kir û ew remzet leşkerê Tirkiya wê hindê heybet ew nehêlan bêser û ber kirin ew yekem ya duê li CHP gelek gel CHP tund ketet şer da şerekê siyasî da û ضعیف کردن CHP و MHP وقت خدا چون که وجود دور که برید سرکینه با اردوغانی پشتی او لواس کرین و عسکر لواس کری دویات تشتکی دیگه سیناریو سیه دیگه حوالت خویت نزیک حوالت یه نزیک جی که وکو بابوی تناس کرنه فتح الله گلانه چون که فتح الله گلان باب روحی یه امپراتوریت عثمانیه تازه او 8 ساله خباتو تکوشینه دکن او جماعت فتح اللهیاش بو هنده کو امپراتوریت که عثمانی لروشالات ناویچه کنو واگلو نتوی دوروبر ترکیه وگاوه تایبتی جی او بین شمال عراق و شمال سوریا با یعنی کردستان باشور و روشاوه کردستان واندورا بدند گل ترکیه ایدی اوه اردوغان دویا خوشوانجی خلاص بکد چونکو اگر او بین سر حکم دا صالات اردوغان قطابیه که فتح الله گلانه زحمت قطابی برن بر ماموستایێ خراسی دوید ماموستایێ تصفیه که دا تو بلویره ببیا ماموستا او په هنگاو جهاوید دویا وان سوچدار بکد سوچدار کرده وان جی انقلابه بو و اف انقلابه جدید پیش وقت لیسته هات بنا آماده کردن لیسته دیرو درش دمال 15 تیر مه او انقلابه دست کرد روزا 16 نزدیک حتی نیورو ساعت 8 سپیده حتی ساعت 12 سپیده 3-4 هزار حاکم گردن 3-4 هزار قاضی گردن چند هزار یعنی گلک شوانا تدید مربون بری 2-3 سال مربون هندک شوانا تقاعد ببون هندک شوانا اجازه بون هندک شوانا یت طرد کردن بری هنگ فصل کردن هندک شوانا سر کار خواب هر کی بشکل کی بس مهم لیسته گرتیا لیستت کشتیا و لیستت انقلاب رابن احتمال 3-4-5 سال بری هنگی هاتنا آماده کرنه دیساجی نزدیکترین حوالت اردوغان عەبدوللا گولن و احمد داود اغلونه احمد داود اغلو نقشدانر دولت ترکیه تازه یعنی هکر او باب روحی بید و گنجک و دفع المزانین و تگهشتناوی سیاست اردوغانی هاتی کشانه هرچند او دست به که دژ اردوغان بو گلک بس اردوغان چول مالی زیار وری بضاف کر هاتت گل چون او کتاب دویت هر کردک تایبتی کتاب احمد داود اغلو بخونید العمق الاستراتیجی او العمق الاستراتیجی اگه کردک نخونید نشه سیاست روشالات ناوی بکد چون که سیاست ترکیه یا تازه همی تویره ده هیا خوشوان جی خلاص که جوان حوالاجی جی چرا که بو کو تمامی جوان همیا تصفیه که تو هوا رو دوستو لانگریتون بگیرید تو قطعی دو بکت از زندان دا کد میدان دا ترکیه دا کسک نمینید و به تایبتی جی لیدانا کردا بناوه انقلاب بناوه اویدیه او انقلاب فاشل بود زور جان سوچ کرنا فتح الله گلن ام بیجین و انقلابه اف کسو لانگرین وی لاواستر لیکرند ناوا ترکیه دا چنکو او دزگا او کس او لانگری فتح الله گلن فبیتن هاتا گرتن چند راگهاندنک جی او بیت کوید پشوی بن هات نگرتن او جهن کو خاندن تیدا تیتا کرن چه پیمانگه و خاندنگه و زانکو حتی دیماینه همی هات نگرتن و دست ام بیشین سردا گرتن اف کسا کیمتر لیکر لاواسکرش روی سیاسی و یان جی نخیر اول بیتن پینگا وکادی بیت یا برخدا نکادی یا لیکونبونا جماوره کی دی نیتر بو فتح الله گلنی نه فتح الله بخوا يعني جبركو بخوانينن اوان جيت بنسي بره عندك دامو دزگيت او لكاريت جهاني و شول دكرو و قالك عمري خوشش در و بري اجبر هندجي
زحمەتە سەرکەتناویش زەحمەتە ئەخۆ بۆ کورداژی باشە ئەو سەرنەکەبش بەرکۆ سەرکەتنەوان دێ کورد زەفرن بن ئاڵایە ئیسلامەکە باشکەتی بە ئیسلامەکە متەخەلف ئیسلامەکە عوسمانی ئیسلامەکە تۆڕانی ئیسلامەکە چ پەیوەندی ئیسلامی کووردا و کووردا تێڤەنەی ینی مخابن گەلە کورد جهات نەخاپاندنێ بناوێ ئیسلامێ ئەvە هەندێک عرب هەندێک تورک هەندێک فارس خۆتکەنە وێرەسێت خۆدەی وێرەسێت ئیسلامی چ پەیوەندیەوانە خۆدەی ئیسلامی بەژینە چونکو ئەو ji بۆ ملەتە خۆ وڵاتی خۆ و ji بۆ دەستگەهێت خۆیت ئەمیش بوو دەسەڵاتی شولکەن کورد دەبێت خۆشوی عقلیەتی و ذهنیەتی ڕزگار بکەن خودێ هەیە ئێمە هەمیانە قورئان و حەدیث و پێغەمبەریەت مە هەمیانە ئەگەر وان نێزیکی محەممەدی بن خو محەممەدمەیە ئەمبەری هەمیە پتر دەبێت ئەم محەممەد خوددان دەرکەبی بەر هەندێژی گرتنا مەدرسێت وان هزار و تشتێک مەدرسە فەتحوڵڵاهیە هەبوون 103 دەولەتە پڕانیاوان هاتنە گرتنێ لە سووریا لە عێراقێ لە باشوور و لە جهێدی دەولەتێ دی دەولەتێ ئەسکەنداناوی ئەوروپا هاتنە گرتنێ ji ber ku ew muessese ew saziya cîhanî ewa piştevanî harîkarî Fethhullahî kir ewan gel Erdoganî înqilab ser Fethhullahî kir û ewan viya careka dê ew dewleta İslamî ewa împeratoriyeta Osmanî di zikê wê de bikujin û felen di zikê wê deyika xwe da hate kuştinê کوردان هەما پشتی ئەم بژین ئینقیلابیان هەما گەل ئینقیلابێژی کوردێن باکوور یعنی حتا سەرکردێن کوردێن باکوور دگەل هەندێک نەبوون کو ئەف ئینقیلابە سەرکەبێت یعنی لێدوان هەبوون پشتی هنگی هەر هەدەپێ و حتا دیمایەک و سەر نەکەفت و ئەمت گەل تشتێکی وسانین ئەمت گەل دەم و دەستگای ڕسمی و حکمێ ئەم بژین پەرلەمانی داینە ئەشبەر هەندی بوو و فەتحوڵڵا گولەن نەهێتە سەر حکمی و ئەو زەڵماویە جەنابێتە گوتی یانشی بەر هەندی بوو و وەکی ئەم بژین ئەت لێدوانەوادا دەرکەفتی نەخێر ئەمە دگەل سیستەمینە دگەل وڵاتێکی سیستەمینە هەکەر ئێک بێتە سەر حکمیژی بلا بڕێکا دەنگا بێتە سەر حکمی نە بلا بڕێکا ئینقیلابەکی بێتە سەر حکمی ئەرێش بەرکۆ ئێکشوان ئارمانجێت ئینقلابە ئەردوغانی چێکری بناوێ ئینقلابێ و بخۆ نەخشەدانەرێت وێ بوون وام خۆ کێشا وام خۆ ئینا وام خۆ بر وام خۆ دوماهی ئینا ئێکشوان ئارمانجە ئەو بۆ وان دڤیا کورد پشتەوانیە لێ کودەتایە لەشکری بکەن ji بۆ ببیتە هوکارێک ئەو دەستگرتن و کوشتن و لێدان و یا کووردا بکەم تایبەتی سازیت کوردی و ڕەوشنبیرێت کورد و کەسایەتێت کورد و نینەرێت کوردای هەلبژاردی بێگومان یعنی ئەو ئینقلاب کودەتا سەرکەت باشی بۆ هەگەر گریمان سەرکەت باشی چونکو کووردا چ پەیوەندی پێوە نەبوون دەبە ینی ئەو ئینسانێت حتا هەندێک شوانەکە نافدە هەبن ژی کوان بڤیا با ئینقلابێکیش بکەن ئەو ئینسانێت شوڤێنیست بوون بەری هەمیە احتمالە لێدانا کووردا و کوشتنا و جێلان و تشتێکی وەسابە و یەک شوان ئارمانجێتوانێت توێ کۆمپلوی ئەو بوو توێ سوێ سیناریۆ ئالۆزدا ناوێ کۆمپلوێ و ناوێ کودەتایێ و جەلان تەسفیە بکەن و جێلانی بکوژن و هەندێک سەرکردی گوتن هەبوون کو هەمان شەفدا ئەم بێژین عەبدوڵلا و جەلان لویجیژی هات بوو ئەم بێژین ڤەگو هاستن بله نیت بون ویژی تصفیه کم ناوی انقلابی بس زانی هکر ناوی انقلابی جوی تصفیه کن ترکیه دیبته گولک خونه و ایدی کس نتشیات دو تشت ویگاول حلب و جهدی داوی رجل ترکیه چه بید جبر هنده چه نبو بس دیساجی چونکو ترکیه خو آماده کرد بو گرتن و کشتن کردان و بریارا شناف برنا پروسس سیاسی دابو بریارا نهیلنا دموکراسیت دابو بریارا بدومایاتنا دانستاندنا مفاوضات گلین امراری و قندیل دابو جبر هنده جی هر پروژه خو جهکت جبه‌جکرنا پروژه‌وانی برداوم حتی نوکجی چونکو مجیو عقلیت اردوغان و AKP دا تشتکنی نب ناوی کرد ناوی کردستان ناوی مروف ناوی مروفیتی ناوی دموکراتی ناوی هر تشتکی حوصا نینه زور باش بس بوچی هزرو بوچونا اردوغانی نهاتا گورین سر کرده چونکو کرد دگل نبون این جناب تبرونی آشکرات که تگه کرد دگل بان دا ام بیجین کارساتا مزن دا خوین گلک ریهت ریتن الترکیه لی کرد دگل نبون جی و بیان نامشی داری خواندن و ایدانه جی هاتا کرن لی کرد هر ایکل دیف ایکی هاتا گرتن هاتا کشتن هاتا گوند ویران کرن یعنی بیتن هندک دور هبن شێوازێ مرۆڤ لێژیانێ لێ نەما ئەڤروکەڤەت کەنگیدا چێبووە پشتی ئەم بێژین vê سیناریۆ ئەردوغانیدا بۆچی نەلوێژی مفادارت کرد و نەلڤێرێژی مفادار کرد ji ber ku di Tirkiya da zihniyet aqiliyet nêrîn yanî hizir nehatiye guherînê
د تورکیا دا هزرکا پاژورو یا عشائری یا گوندیاتی یا بربری یا فاشست یا تروریست هەیە بژنێ هزرا طۆرانی ئەو هزرا تورکچاتیا طۆرانی ئجاڤێگاوێ ئیسلاما سیاسیا تونڕەوە دژی ئیسلامێژی دژی حقیقەتە دژی خودێژی تەبلی وێ طۆرانیزمێ بووە ئەدی وەکو دوو نەوعێت ڤایرۆسا بکەیە ناوە ڤایرۆسێکی تازەژی چێکەی دەرمانەوی تازە نەهێتە دیتنێ یعنی پڕاستی ڕژێما تورکیا وەلێ هاتیە تورکیا بخوا ئەمە ئەکەپە دەمەهاتی سەر حکمی پاریکاری پشتەوانیا کوردا هاتە سەر حکمی چونکو وەسا خۆ دیار کرد و دهێن و دێ زمانê محەمەد مەهدی پەیداکەن دێ بنە برا بابێت کوردا و دێ دامپێنانێکەن و دێ نێزیکی کوردا بن و مافێت کوردا دەنێ کوردا ژی یعنی سیناریۆت خۆیت هەین پاریکاریان کوردا تشتێکێ باش کرد دەست پێکێدا هاتناوان ئیسلامیە چونکو ئەو حەزبێت فاشستێت تونتڕەوێت دژی کوردا و کوردستانê ku sala 23 heta 2003 nehêlay Kurd bigihne armancêt xwe milyona Kurd girtin û kuştîn ew hemûş meydana siyasetê rakirin ew rakirin piştevanî piştî îslametiye îslamî jî hatîn eger wekû wan digot û îslamî ban û rast û me zanî yanî wekû çavdêrê siyasî û xelkê siyasetmedarê Tirkiye ji zanî ku ev girêdayî hindek cîhetê dervene girêdayî xwenînin nikarin tiştek bikin bes dîsan jî ji bo nike xerab heye û xerabtir heye faşist heye û faşisttir heye faşisttirîn ladan faşist hate ser hikmî evce ew faşiste jî bêguman وێگاوێ دێ چکەتن محاولێکەتن دەستپێکێ دا چونکو زعیفە هەر حکمەکەتێ دنیاەدا دەستپێکی دەخواپ مرۆڤایەتی و ئینسانەتی ئینتەدەری و باشی ئینتەدەری بەرچاوێت خەلکی دا تشتێکی باشی ئینتەدەری حتا خەلکی چنە دەڤ و خەلکەوی خەلک تەسلیم پشتی ئینگێ ڕاستیە حکمەتە ڕاستیە حەزبە ڕاستیە فکر و فەلسەفە و دین و بیر و بوچونێت ڕاست و درست دوێرەدا دەرکەویت پشتی دەسەڵاتێ وەردەگرن پشتی دەسەڵاتێ پشتی پارەی پشتی جێشێ پشتی لەشکری پشتی هەر تشت کەویتە لەپی ئەگەر باش بوون کەواتە ئەvە ناخێ خۆش دەات باشن گوتنێتوانژی وەکو کریای بەس ئەگەر پشتینگی هات نەگۆڕینێ و بەرە فاشیزمێ چوون کەواتە دەستپێکێژی هەر ئەو فاشست بوون بەس مەجال بوو نەبوو ئیدی دوێرێدا ئەردوغان و حزبا خۆ ئەرکێ تەصفیەکردنا بزاوا ڕزگاری خازە کوردی هەر چاوپاچێت کوردستانê li cîhanê bi stûyê xwe vegirtiye û divêt çi Kurd vê nehête xapandinê Tirkiya navenda dije Kurd û dije Kurdistan e herçî Kurdekî herçî hizbeka herçî hêzeka herçî layenekî dije Kurd û Kurdistan hey li cîhanê herçî dewleta dije Kurd hey Tirkiya baştirîn peywendî gel hene baştirîn danostandin gel hene Tirkiya hewl didet ne her Bakurê Kurdistanê ne her Rojavayê Kurdistanê heta Başûrê Kurdistanê jî bi sînaryoyê xwe şnav bibet û bi vê çendê jî bêguman rojane siyaseta Tirkiya perdesa radibîtin dibêjî Kurd dibêjin heta te qazanekê baş neşêlînî binêvê diyar nabî avêgavê behsê referandumê hata kirinê qazan hata şêlandinê binêvê diyar bû temaşe bike dost û dijminên me hemî var nedek çûne vê rexî çûne hemî diyar bû me çi dost dinyayê nîne زۆر باشە پشتی سەرنەکەفتن ئەم بێژین vê کودەتایێ û girtina ئێک kesên siyasî kesên rojnamevand kesên eskerî kesên bernyas û heta dîmayanî wekî tête gotin û rojane em bînîn girtîxane tijî bûn va kesên hosa hezir berz ku hemî dewleta Tirkiyaya Erdoganî ev kese girtîne êketiya Ewropa çend dê weketin bi vê egeriyê bi vê xeletiya mezina Erdoganî kirî ku karta dîmayê ya sor bû Erdoganî derkevît ev ew êketiya Ewropa lêk dîr bibin êdî neçîtet nava vê em bêjîn hawkêşê de Tirkiya û dinya hemî jêk xelas bûn ne bes Tirkiya êketiya Ewropa êketiya Ewropa ji xwe hema resmî elan kiriye Tirkiya naştet êketiya Ewropa da xelas ev mehale bistehîle egerê dîmayê taybet bervan gorankariya evet ma Tirkiya jî dizanîtin ku ev înqilaba eskerî nebû ev sînaryeka ya siyasî eskerî istihbaratî mixabiratî navxweyî cîhanî bû ji ber hindê jî erê dê dewletê Ewropî Amerîka dê peywendî gel Tirkiya mîn wekû dewlet çunku dewlet cuda ye deshelat cuda ye hezib cuda ye bît ew deshelata dê çî dê dewlet herê cihê bibawera me yanî wekû hikmeta Tirkiya وەکو سەر و کومارê Tirkiye وەکو ئەکەپە siyasetê da şikestin xilas du mahiya wan e ji ber ku pêngavê tavêjin
ایک شیادی خرابتره دجی ترکیه دجی حزبوانه دجی دموکراسیته دجی آشتیه دجی آزادیه دجی مافی مروانه هرشال امریکا دکن هرشال اروپا دکن هرشال روسیا دکن هرشال کردا دکن هرشال جیرانت خود دکن هرشال روشنبیرا دکن سیاست مدارا دکن هر مرو وکل کرد حتی دو ماهی يعني اعصابت بوچه بوين براستيه هستوريا ديتين حتى ناوي كردستان رسمي نهال تركيا قدغيه باشه تو ملتك قالت بيجي ناوي ملت كرد بيت وولاتي وان ناوي كردستان بيت وتو ناوي وناوي ملتوي قدغه يعني كردبون گناه بيت وكردستان گناه بيت افاس في اراسطي اوروبا وامريكا دكان يعني تشوا تركماني كركوكي حلال بيت اري ابا دو ماهيا فاشيزم يا جبرهندجي دفيت امريكا واوروبا برانبر اوی ظلم ترکیه سر کرده و سر گل دی بدنگ نبه زور باشه پشتی کودتا سر نکفتی از دی هر بوی ببینم حقیقت چون گوتشتک بو سر نکفت بو چیل پشتی هنگی باشه هکر اردوگان دگل کرده که الولات خو یددان تیش بیتن او تشتک او ناف بین واده بیت حتی حد کن بشین کشاکا راست کردیه بس بیت حتی سنورک مروی بیشتر و کشاکا نافخه لی پشتی هنگی ددان گلک تیشتر لی هاتن سر که کرد روش آوا یعنی کرد روش آوا چل اردوگان چه دستت کودتایێ ده بو چه کشه چه پیک وگریدانت گل اردوگانی ده بو حتی هیرشن وی دیمای ایک دیف ایکی یان هرشن وی دیمای ین گوشدوی در کون ایک دیف ایکی بو سر کرد روش آوا در کون چه ما ترسیا کرد روش آوا السر سر نکفتن یان سر کفتن کودتای ترکیه هبو کردست سوریه کردت روش آوا هر سپیده حتی ایوارج همین پیک و بخوده چنه سجده و همی جمعت حد اردوغانی بکن آنجی چک لپادا بید بو اردوغانی فرق نینه چونکو کردن و داخازا مافت خواد کن یعنی کرد هری باش ترکیه دبیجیتن اول نویسین هیا ترکیه سیستم ترکیه دولت ترکیه دبیجیت کرد هری باش کرد مریه مریه باشه کرد مریه باشه چون چه جناحتی خلاص کرد هری باش کرد مریه ابجد دوید کرد همی بمرن داد کردت هری باش بن ببوره اصل ویری جنابتا قوسکی بدمن پان امد باشین یعنی باشوری کردستان الدف ترکیه دگلک جهادا باشی تتا قلم دان یعنی الحمد لله آلای متیتا بلند کرن محفیرا صور دی بو مهیتا دانان کوچ کن هری مازن تینه پیشوازی کرن خارنن هری برفره و او بو متینه دانان ام جینا کردین باشین بگمان ام کردت هری مرینه چونکو امت هری باشین هری مرینه یعنی ام کردت مرینش برهنده ام کردت هری باشین برکو ام اره کردت هری باشین چونکو ام کردت هری تسلیم بوینو مرینه چونکو ترکیه ترسوان جویری نمایه ترسوان روش آوای کردستان مایه روش آوای کردستان فکره که فلسفه که ایدئولوژی که یا گریدای اوجلانه او ایدئولوژیتا پکه که اوجلان جیش بو ترکیه مرنه برهنده جی سال 78 وره دجی وی ایدئولوژیت کارت کرد نکاری سایت رسال بکد 84 وره حتی نو که شرکه چکداریه به یمان و یه مازن و پاریکاریا مازنترین هیز جهانی بریو دبد دیسانجی نکاری سرکون اوه پهنگاوا ایکه بو فکر و فلسفه اوجلان جهه کی بيتا تشيكرنيش هر وكي تطوفك برنجي هبيت تبيجي برنجا قالك لاوين قالمك لا بس شعر نبنت اللي بتشيني بس وقتها شو تلعردك تشانت ودور بريتا نبت او طوفك قلميان يبرنجي سر كبيتو دهن شلكن دهن وزاوياتا تقدن روشافاي كردستان زاويه كاج بو تشيبون وفكر وفلسفه بكيك وجلان واودي براستيك او خود فيجن ام تبني فكر وفلسفه وجلان وكو سيستم سياسي وردقي سيستم كونفدراليزم ديمقراطي خسارية ديمقراطي او سيستم بوجارة ايكي الجهان الجهة كي تيتا براكتيك ترن وتطبيق كرن ابا سيستم كردانه هم دجنه سيستم كردستاني خطاسية چيه سيستم كي كردستانية روشهلاتية مروفاياتية انساناتية پرانياوي داگرتية بديمقراطية ومافي مروف وعشتية وآزادية وبراياتية وكيفية ومافي تهمو قالوا نتوان تيدا تينا مسوگر كرن ایدیش بهنده کو اف سیستم حطاوه نبینید و اف سیستم نگهی جیخا بکد و خلق بی سیستمی نبینن اردوغان تنگاف بوید و اردوغان اگر هرچندش روش آوای کردستان تلقک نچوی ترکیه ضرارک آن لنده و بردام دخوازه برایتیت کن گل ترکیه بس دی ساجی ترکیه دزانیتن کرد پارچه که کردستان
ئازاد و ڕزگار و سارخوا ببن ئەکیت پارچە دیژی دیفراتێتن و بۆ بە چەندێژی تورکیا vekirî dibêjtin em bi çi awayekîş awayan nahêlîn li Şîmal Sûriya an ji Rojavayê Kurdistanê kiyanekî Kurdî yan statûyek Kurdî durist bibît. زۆر باش me peywendiyek kaydî wergirî Kak Şabanê var baş Kak Şaban fermo Evara baş baştır hevalê berês fermo bira kerem ke Kak Şaban denge ve kême tête me denge ve nayê vêgavê deng hat kerem ke berdewam be fermo berê ez xêratina mêvanê te dikim destxweşiyê te dikim rastî programekî gelek hêja te pêşkêzikê tekê min mesmên rexnel mêvanê te heye wekû endamekî kenekê pisyara min ji bo wî ew e çima başûr ew kongre hat deynadinê ala Kurdistanê nav kongrê da nehat rakirin pisyara min ev ye Belê zor zor spas herçende ne babetî me lê em bişîn peywendiya kirî û dîre jî ez nizanim jî ka çend alayê Kurdistanê li wî kongrê hata bilindkirin yan ne lê Kak Şaban pisyaret ketin ew kongrê ku li herêma Kurdistanê hatiye encamdan heve bû çî alayê Kurdistanê bilind nekir bêguman yani ev kongre nebû ev şêwira neteweyî bû û ev me اگر Kak Şaban biraderî sehkene tinê servê mêzê destkekê gula hebû alayê Kurdistanê tiştekî dî servê mêzê tiştekî dî nebû û tu holê xirê ve nêzîkî hefte heştê hizba beşdar bibûn û partî û hêzûlayînê siyasî wekû prensîp wekû mebde kongrana te Kurdistanê keneke çunku em cîhanî ne em bu her çar parçet Kurdistanê em alayê parçekê rakenî parça Rojava jî alayê xwe heye Bakur jî heye alayê Mihabad jî heye alayê Başûr jî heye Hezbedî jî heye Kecekê jî alayê xwe heye me îttifaq gel hemiya kir me got eger wekû prensîpê kenekê em yekem sînefizyonekê lê deyn wê nehene kenekê da me lewhek heye تصویر 5 قایدت کرد به هیا اودی قاضی محمد شیخ محمود حفیده مولا مصطفی عبدالله اوجلانه و شیخ سعید پیرانه تصویر وان هر 5 قایدت کرد پوستر کی ده هیا همین مقررات PKK و عفویت کنکی و هیا سر اصل جانی PKK جا اطراف بتکتو یکیتی و پارتی و روشالات و روش آوا اوجی و ام چه آلایا یه نابلند کشور کو ام کردستانی نه و کردستان هشتا ما بریار سر آلای کردستانی نداره یه ایکانه ام بیشین آلای که هر چهار پارچه اره دکونگران نتویا بیدا سرودا نتویی سرودا اجتماعی آلای کردستان آمازن هیا اوه آلای کردستان ام رئیس لدگیری آلای باشوره بس آلای جبر کمال باشور کر ما آلای باشور دانا سرمیزی اگه مال او اجهه کدی کر با ما او آلاج ندانا چونکو چو آلای یت کنکه بخوا مبتنه شعارت کنکه هنه لوگو هنه مدانان اگر ما آلای حزب کش داناباد حزب عاجز میت همیاش دانابان احتمالا با قرار جهوان توله و ند بو بر هنده آلای کردستان پیروزه و بن في آلای و ام خبات دیگه و چند ساله بس دی ساجی ام حول دادن و کنه که اوه ببیت آلای که ام آن همی کردستان اتفاق سر کرد یعنی جی آلای که گردی بو هر چهار پارچه و همی باوریه پیپ کن همی جای بلند بلش برکل وی اوی آلای جی وی پارچه جی هشتا مشکل سر هنه سر سرودای رقیب مشکل هنه سر مسئله نتوی هنه هشتا اف آلای د کنگره که کنفرانس که یک کردستانی نافنتوایی دا نه هاتیه پسند کردن بس بومه جه رزه اش به هندجی مدانه یا اگه استحکنه وان رسمال برچاف روار گرتن آلای کردستانی سرمیزه بر سینگامه جنابیت بحثی هندی کر یعنی امت خارینه یعنی امت مرینه و چه هزرك يعني بيجين چه ريزك المنا قريتن باشا الفيري بسيار اول باش يعني اردوغان الباشوري كردستاني هزرك يبو مناكتن ام خدانت حكمت اخوينا دكتور ام خدانت سروقاتي اخوينا ام خدانت برلمان خوينا هر چند لوازي يبي لي مبنا في برلمان خوي ام خدانت هزك اينك و داعش النوبري بو چي اردوغان چه هزر ابو مناكت اول ما بترا اول ما بيسترا اول ما اب اراده ترل سر اراداوی الولاد بونیاوی کویا مجوک ولاد بونیا ما هریما کردستانی یان جی تشتکی دی هيا پیچوانه واخرا کو اوجی او ثروت و سامان ابروکا
پارەیانە بشین ماڵ سامان ئەو تاخبیتن لەو ماڤروکە چەزرێ بوو مەناگەت زاني يكم جار أري أم ما شنطو دوي سي حتى 2013 قالك باش بوش 2013 روشا باشور كردستان برف خراب چیز خراب برف خرابترین آخر جارجی تکدانا جیانا خلکی روزانه و نمبونا معاشایا أري أم هينب ناوي أم هينب بس وكودي ما يقدرتنا كسياسيين هل باشور كردستان بس كارسات نينه هم مروف ناوي بتني هبي بله آخر كارسات أبيج دويت أركي مهمية أركي مهمية أجبركو اف حکمت اف دستکفتی اف پارلمانه اف پیشمرگه اف تشتهمی اف دستکفتی نتوین اجتماعی دستکفتی شخصی و مالکی و گندکی و منطقه کنینه دستکفتی روش حالات و روش آواویت کردست باشور نینه دستکفتی توای کرد و کردستان نه اف دستکفتی نه بخوینا بچیک و زاروک و جنک و پیرمیر و پیرجنا بخوینا شهید کردستان بخوینا پیشمرگی کردستان بخوینا وان پیشمرگا اف چند تای و 2 سال 3 سال برنامه داعش سنگره دا اف دستکفتی توی خوینه یعنی او خوینه و اف دستکفتی نبود اما چاول وی خوینه وان دستکفتی وان پیشمرگا بین خودان اگر عمل اصلی بر پرستیاریا نتوین اجتماعی بین تو دما پارلمانی تلوشینی دما حکمتی تلوشینی دما تا آبورکان اجتماعی نتوی نبید دما تا اشتالشکرکن اجتماعی نبید تا آسایش کان اجتماعی نبید تا دیپلماسی تکان نتوی نبید تا سیاست تکان دیپلماسی نبید یعنی حتی سر پیوا سر خابونه کو پیوا کا پیروزه باشور کردستان سر نشین رک بکن حتی رفراندوم مثلا نشین سر رک بکن جا کار ما این او مروفت دوید بس حتی ما برجان دیال گل ولات دوید یک درست کردن یکیتی و یک دنگی و یک ریزیا کردانه چما یعنی اردوغان حسا گفا دکت و کت راسته یعنی الویری 18 بارگاه تیت لشکری هنه یعنی قواتاوی عسکری هیا بیتن تو شبکه رابی بردر هر مالک 14 بابله من یعنی اگر هزکا نافنتوی پشتوانی المنکت کیده دفاعش وی ملتی وی ولاتی که ابا یک دو تا او اراده بو ملتی خو نه لا یکل پشتوانی التبکت یعنی خابدت کشتنی و کی بری و دی راسته که خلکن هندک دی شرکن و شرکه اگر هاتو چو هوجب شرکه دوم دریج بکین ان شر جاده بکین ان وکی کوبانه بر خدانه که عظیم بکین اره تجه بر خدانه نه لا آفنینه جشا ترکیا سرنه کانینینه سرنه شکفتنینه نزانن احصایه که آماره که دقیق بردسته وانه وی ولاتی دا چند فیشک هنه چند فردت آری هنه چت کت و کی چنا کت و اوی دیگه جبر هنده دوید سرکردایت یا کردی باش شوازه که لوجیکی منطقی دیراسه هنده بکت کانه ده چاو خوش لپید وان حیط دورو برد کردستان خلاص کتو و بوما گرنگه یکیتی و یک رزی نابین ملتی و پارتی سیاسی و حکمت دا پیدا ببید ام یکیتیا خویا نتوی پیش بخین شخو آرمان جامعه هر جوان کنگره و کنفرانس اوه ام یکیتیا نتوی پیش بخین ام ملتی خواب بکینه ایک ام پشتوانیه اگر ام رفراندوم بکین بونمونه بوچه ام کرد همی پشتوانیه لیناکی اگر نکنجی هما ام وسط چکین کو ام همی نکی اگر دنگی بر گهشتوی حدی بونمونه اوی هندک دبیجن اوی بشت دنگدان خواهین هندک بیجوی نشت دنگدان خواهین ای باشه وچی ام ناکینه ای ملت هم داری هم یاد دینه ملت کاری مت شد چون هذا پرسین چاره نویسن حقیقت پرسکا چاره نویس سازه تو دویتن کارش بو وب که چونکو هم الله یک لایدی گناه بار که تو بیت تو چاره سر بکی کارسات که مازنتر دی دفاع زور باش ام دی پیوندی جوارگین جهان خاند گلمه ایوار باش جهان خان ایوار باش ایوار باش باشتر سرچاوت من فرمو بازگرام فرمو سوارت بابت هوا دسته که از خیراتنا میوانی هوا کن دکتوریم زور سپاس و از بیزم سیاره که سرگی مابعه که ترکیا کرم که بری سالەکێ هین بیزم پشتی کودەتایێ انقلابیه بله اری ترکیا وکی هر دولته که پشتی بورینا سالەکێ ji کودەتاوێ انقلابی چه گهورین پیدا کرینه بله هر اوه بو اوه بو زور سپاس جیان خان ما بحث کرد که پشتی سالەکێ
گرتیخانە تژی بوون پشتی ساڵێکی ڕەوشاوێ خراپتر لێ هات پشتی ساڵێکی کەسێن ڕەوشەمبیر و تێگەشتی هاتنەگرتن نە ساڵێک جیهاکات پشتی چەند ڕۆژ چوین بەس جیهانت بێت پترش جەنابێتە گوهلی بیت کە پشتی ساڵێک چووی تورکیا گەهشتە کیش کەناری ئەرێ باشتر لێ هات ئەرێ خراپتر لێ هات وڵاتên دەردوور و وڵاتên جیهانی خۆکۆمکردنە باشی یانجی هەمیل خۆ ڕەواندن پشتی ساڵێکی ناسنامەیە تورکیایە ڕاستەقینە یا بەری ئینقلابێ بەریکێدا دیار بوو ئەو ناسنامە چییە؟ ناسنامەکە مرۆڤایەتی نینە ناسنامەکە بژم دیموکراسی نینە ناسنامەکە سیاسی نینە تورکیا دەولەتەکە ئاشتی خاص نینە ji ber hindê niha abora Tirkiya berefhelweşan diçît û parê Tirkiya hêdî hêdî roj bi rojê yê dibîte sifir peywendiyê siyasiyê Tirkiya gel dewletê herêmî û cîhanî berefnemanê diçin û bereflawazî diçin peywendiyê diplomasiyê Tirkiya astê herî nizim daye sala 21 were heta niha peywendiyê Tirkiya negiheşnevî astê herî nizim peywendiyê diplomasî astê leşkerî jî da Tirkiya di qonaxeka herî bêçareyî daye û qonaxa bijim lawaziyeka geleka mezin daye dîsa astê civakî da û navxwayî da û peywendiyê civakî navbeyna ew şîraza û peywendî û têkeliya civakî navbeyna Tirkiya da têk çûne niha rewşa Tirkiya ji xirab berevxirabtir û dê berevxirabtirîn çît bêguman divê demetê da eger çareseriyekê nekin eger nezifirin bu çareserî dê hête kirin yanî demek madem kabrek ew bît xodanê hindeva xeletiya bît va karesata bît vê tund û tîjiyê bîtin erê çareseriya va mirovayan va hikûmeteyan va desalata tête kirin yan jî îlla çareserî işnavbirina wan ser û çavaya û nemana wê desalatê çareserî di eqlî daye di eqlî da yanî eqil nahiyê nahê eger Saddam Hüseynî guhê xwe ba çar însanê bi eqil Iraqê ew karesat bes cenabeteyê bînît yanî kesekî vêrê ev ê tosa guhê xwe nadane kesê li Tirkiya عقل وندایە مرۆڤێت نزانا و ڕەوشەمبیر و سیاستمەدار و ئەکادمی و ڕۆژنامەوان و فەیلسوف و ڕووناکبیر ئەو یە تێنەگرتنێ و کوشتنێ و تەسفیەکردنێ مرۆڤێت ئەبێ ساڵسکی باکوور بنێ ماسڵ ئاوچی تڕشکچی ئەو مرۆڤێت هاتینە پێش و ئەو مرۆڤێت مەسلحەت و بەرژەوندیا خوا نەدەنە بەرژەوندیا تورکیا و مرۆڤێت تورکیا و پاشە ڕۆژە تورکیا ئەو مرۆڤ دەماڵ دەوروبەری سڵتەکێ کوم دەبن دەسەڵاتێکی کوم دەبن ئێدە ئەو دەسەڵات و سڵتە هێدی هێدی بەرەفەلوەشان و بەرەفنەمان دەچیت ji ber hindê mumkin nîne yanî hemete vê gavê Tirkiya bizdivrîteve baştir wekî qîtareke sersikeyê da çû û ekîd jî dumahiya wê qolipîn û wergerane û nemane zor baş heger evê kudetayê bêjîn serkevba başûrê Kurdistanê da rewşa wê çil hêt em dê vî demî başûrê Kurdistanê vegirêdin heger serkeftin heba da rewşa melvêrî bîte çi rewşek ji ber ku kes heta vê gavê diyar nebûye ka evet înqilab kirî kudeta kirî kî bûn proje wan çi bû bername wan çi bû da çiken da çi nekin ji xwe ev yanî ew ê tiştê sînaryokê diyar kirî ku înqilab sînaryoye çunku dema înqilabek eskerî têtekêne piştî îngê tête diyarkirinê berpirsê wêre êkî ev heye filan dewletê vegirê dayne an navxwe an filan zabitê gel û proje wan ev bû da hokene 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 dîv beyanname ew înqilab kirî bêguman beyanname wan çi tiştek têda nebû dijî vana yanî ek şu an xalet wan ew leşkerê xwe ji başûr ve kêşava peywendiyê xwe gelvan dewletê dewrober asayî kirban Tirkiya rêk êxiste bava carekadî bes dîsa jî ev jî nemerce çunku dibet yanî hema hevalekî Erdoganî bixwe jî ew sînaryo ew daxwe yanî beyan kişwan AKP nivîsî bît an zabitekê nêzîkî wan nivîsî bît bo başûrê Kurdistanê her kesekê ser hikmî bît girîng ew em xwe neexînet lepê wan da bilama peywendî siyasî hebin diplomasî hebin bes xwe teslîmkirina Tirkiya an çarenivêsê xwe destê Tirkiya yanî bo nimune tu eger roja 100 bermîlê gazê firûşiyekê heqê wan 100 bermîla nehête bankekê Kurdistanê an bankeka Ewropiya birwa pêkeraniya Emerîkî ew pare nehête ye evê gavê mehala tu bişê parê xweş Tirkiya bi zivrinî ku milyarata dolarin mehala tu bişê hosab sanehî rojekê ji roja xweş devê Tirkiya bînî derî çunku tu bê beramber te xwe teslîm kiriye gaza Kurdistanê bû 5 sala dayê hinde cihêt Kurdistanê bû petir şewidiye 53 sadê axa Kurdistanê belê
بەڵگین بەردەست هەنێک وە بێن چەناوێتە بێت چنگ و تشتێکی زۆر مەتەرسیدارە ئاخا هەرێما کوردستانی بێتە فروتن ینی گاز بوو چەند ساڵە نە ساڵێکی ئەڤە ئەمرن حەقیقەت بێتە فروتن گەلێک خەلک جاران بێژیتن ئەڤە تشتێکی مازنە هینت بێژن چنگ و چ تشتێ ئەوی یەرنەویسیش لای حکومەتێ بە لێ دەرنەکەت نفتشتیان بێژ ئەvە پەرلەمانێ مەگوتیە ئەvە پەرلەمانی کوردستانێ ئەف داتایە ئەف بەڵگە ژاکە گولێ نەبیت سەر دنیای نەبیت ئەvە جدایە بەس پەرلەمانی کوردستانê بەڵاف کریە ku 53 سەدەش ئاخا باشوورê کوردستان هاتیە فرۆتنê عقدت nafti çêkîne bû 50 sala û piter û nafta Kurdistanê daye hindek şirîkata û kompaniyê biyanî nûke jî ev tişte hemî jî bû millet û bû gel û bû xelkî û netrohinin belê من vîya heqet efrûnkirine dev cenabê te hebîtin da wekî cenabê te gotî hindek birader bizanin kak Mihemed gelme dîwar girî belê kak Mihemed êvar baş kak Mihemed êvar baş کاک محەممەد کەرەمکە دەنگی مە ناگەهیتی چێک بەێ سپاس بۆ بەرنامەوە کاک بەبن پەلامت بێتە شارێکی دکتۆرە کەرەم بکەم دەربارەی ڕێفراندۆمە هەرێما کوردستانی ئەگەر هاتۆ ڕێفراندۆم هاتە ئەنجامدان چەند کاتێکردنیان ماترسیە سەر چارەنویستی خەڵکی کوردستانê پەیدا کرد تایبەتش لای تورکیا و ئیرانێدا ئۆبجێکتیڤی ڕێفراندۆم وەکو چاڤدێرێکی سیاسی دێ هەرێما کوردستانê el 25 نەهێتەکردن یان نە سوپاس زۆر زۆر سوپاس جەنابێ te guhelî بۆ ئەم دوبارەکە وڵا هەندێکی گولەی بوو بەێ بەحسێن دیتکەتن بیشتن ڕێفراندۆم دێ چارەنویسی خەلکی هەرێما کوردستانی چلێکە تایبەت مادەمت دەستێ وڵاتێن دەردووردانە ینی خەلکی هەرێما کوردستانی دەستێ وڵاتێن دەردووردا دێ چارەنویسێ مەبیتە چ و پرسیارە دوێژیت بێژتن جەنابێت تەبەک و شەلوڤەکارێک چاڤدێرێکی سیاسی ماموستایەکی زانکویێ و شارەزاد بیاویدا ڕێفراندۆم دێ دەم و جهێ خۆدا هێتەکردنەوەی و 25 مەهانە و ساتێتە دیارکردن و دوێت بێتە ئەنجامدات بباوەرە من ڕێفراندۆم ناهێتەکردنی بدیتنام ناهێتەکردنی و ئەگەر ڕێفراندۆم بێتەکردنێ vê şêwazê احتمالە کارەساتەکەش ئەمفالێ مازنتر دیتنا من ینی ئیشڵا زێخەلت بم ئیشڵا زێخەلت بم کوواسابیت ینی بەس دیتنا من دی کارەساتەکە گەلش ئەمفالێ خراپتر بسەرێ ملەتی بسەرێ ملەتی کورد دەولەتێ دەوروبەر و سیستەمی جیهانیە تازە ji ber ku efrêmda referandum karasateke çima karasate milletê Kurd da beş kiriye hizbê siyasî da beş kirîne takê kuj da beş kirîne roşna rewşenbîr û siyasetmedar da beş kirîne ragihandana Kurdî da beş kiriye heta qanûniyet Kurd da beş kirîne hindek bêjin qanûniye hindek bêjin neqanûniye referandumek bihêtekirinê divêt parleman biryarê ser referandumê bidet ev e giring e cihetekî qanûnî dîkê ser bidet eger referandum bêtekirinê ev millete bêjît ne karesateke çunku te masîr û mustaqbelê xwe bêjî ne min serxwe bû nevêt an min evî nevêt ew karesat e û eger referandum bêtekirinê bêjin erê bes ji ber ku xelkî gotiye erê tu bêjî hema heçî karesata bi serêvî milletî bihêt duriste madem ew gote erê erê xira tosanî referandum heqê me ye serxwebûn heqê me ye em çi statû çi sîstemî hikmî bixwe pilbêjîrin heqekî şirî ye bes divêrê tiştek hatê kirinê ew tişçiye baş li Iraqê niha rewşema bûçî baştir e çunku destûrê Iraqê da Iraqeka fîderalî xeletiyet mekirîn em neşîn nuke çareserkê xeletiyet mekirîn 2003 diviya me hekim li Iraqê û Bexda hemiyê kirba an diviya me elana dewleta Kurdî kirba me heta hemrînê sunûrêt xwe girdwan pêşmergê xwe birba servîs إشقايم حدود الأردن حتى هم چونه بدر وجسان علي شرقي وغربي جوردا جباين خاري بو أهواز خانقين ومندلي أو منطقة قال ما إنا بنا سر كردستان پێشمەرگی خالسەوێ چونکە ئەمریکا بوومە لەشکری عێراقی هەلوەشاند جێشە لەشکری تایبەت هەلوەشاندن حەج نزانم چی چل دام و دەستگەهێت عێراقیت فەرمینەمان خەلەتیەکە ئیستراتیجی بوو ئەم چوویمە دەولەتە بەغدایە مرکزی ئاواکری دەویەمە دەولەتە خۆیە کوردستانی ئاواکر بە بن زڵما تورکا گەفا تورکا ژبەر تورکا مە دەولەتە خۆ ئاوا نەکرد ئێدی نەها تو پهنگاوکی پاویجی پهنگاوک خلطه چونکو او پهنگاو دوید آنیا قانونی بیل کردستان یک دنگی و یک ریزیا سیاسی و یا قانونی و یا جماوری سرچه ببید ام بشین اگر تشتک جهات ام تحمل اوی کار ساده بکن یان جی دوید گل عراق اوایی که ببینین اگر برید چند روزه که تدید بید
عێراق بەیاننامەیەکە دەرئێخستی پڕاستیژی کارەساتەکە یەکجار مەزنە ئەگەر توێ بخوێنی کو شەرت و شروطێ دان ئەگەر ڕێفراندۆم ئەرێیان نە ینی هەردوو حالەتەدا کورد لە عێراقی نامینن ئێدی gelek pîs e gelek tund e gelek şovêniye gelek dijwar e şovenîzma ereba şovenîzma Türka şovenîzma Farisa helwestê cîhanî hemî beramberî vêrê diyar bû diyar bû ku van 27 sala da me çi tiştek nekiriye ne ser astê siyasî ne ser astê diplomasî ji bo pêgehê Kurdistanê başûrê Kurdistanê biparêzîn me çi dost û hevalê wesanînin ku wekî me digot ku TUNê da an Meclis Emnî Dewlî da sê çar dewlet evêt mezînê cîhanî bijin erê eman pişta Kurdayî ne Kurd çi bixwazin em piştiyan di Kurda pa tiştekî wasa nîne ji ber hindê jî ne piştevanyeka herêmî ne ya cîhanî ne ya navxweyî nîne ev dibîte karesat di çawa vê karesatê em çareser kêin em piştevaniya hikûmet û layinê xwe siyasî bikein divêt em yek rêzî ji bê re jî me pêşniyar kir gelek hat gotî divê civîna şêwranetewî da ala pankartekê pilavîstin piştgiriya referandumê bike an neke ew nahê tu neşê pêşwext bêje ez piştgirî an piştgir nîyim em neşê bêje em piştevaniyê lê dikeyin çunku Kurdê pitir bine du parça em neşê bêje piştevaniyê piştevaniyê lê bike an lê nekê her du haletê Kurd bine du parça em neşê wekû kongiranetewî keneke piştevaniyê parçebûna Kurdistanê bes em hewl didin û nuke jî em bang dikin eger hizbê me başûr amade bin em mahêvan 15 rojê bê da konferansek Rojnameyê Kurdistanî başûrî çêkên hemû hizb û hêzûlayinê siyasî tê da bejdar bibin tên em yek dengiyê çêkên ser referandumê Kurd an hemî hemî pê bêjin bila tecîl bibît bila biçîta qonaxeka dî an jî hemî bêjin bêtekirinê dîtna min diviya yekem car perleman kara bibît hikûmet kara bibît hilbijartinê paqij bê nekirinê ev kabîna neheyetê te çêkirinê û serokatiya herêmê bête hilbijartinê ka kî bît mişkilenî nebû me yanî kî bî serokê herêmê me mişkilenî ne carê hilbijartin bê nekirinê perlemanekê taze wê gavê wekû kongiranetewî jî wekû partiyê diyê siyasî her sê parçeyê diyê Kurdistanê jî em şên yekêtî û yek rêzekê li pişt başûrê Kurdistanê çekin çunku divê te ihtimal hebin eger zalbev teke dê Rojhelat bûte çike dê Bakur bûte çike dê Rojava bûte çike niha bû me giring e yanî peywendiyên me aborî yê siyasî yê diplomasî diya Rojavayê Kurdistanê xort bin eger hizbên me hez bikin rojekê roja azadî û rizgarî sarxabûnê ragihînin divêt Rojavayê Kurdistanê hiç nebît piştewan bît zor baş Doktor demê min her ev bû heger cenabê te peyveka dîmahekê bî tu şey kerem kî spas bû te bû bînerê têja wala hêvî darim em hemî ser pirsêt netewî pirsêt niştimanî êkdeng û êk rabîn bila hindekî Mihemed Saîf Sehaf li Kurdistanê peyda bûne Kurda û qiyada Kurdî serdane ben û em guhê xwe nedeyne wan daxuyaniya ew ê biharê îne lêvê em guhê xwe bideyne mirovêt aqilmend û mirovêt rewşenbîr mirovêt siyasetmedar û ew ê dîrt bînin û kûrt bînin û berjewandiya vî miletî vî welatî ser berjewandiya xwe ya şexsî radbînin Doktor zor zor spas cenabê te ku tu mêvan bûyî gelme rûniştin gel te cihê serferaziye zor zor spas belê bîner û guhdarên zor berêz supas gohên bîner û guhdarên me bûn mala we ava